Pemirsa Kabupaten Karangasem mewali miolihang jatah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pembekas ring warsa kalih tali tigang likur mangkin, Karangasem boleh penyuan jatah ring perekrutan P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Karangasem Ikomang Agus Sukesena Mawasang. Kabupaten Karangasem ring warsa kalih tali tigang likur mangkin molehang jatah PPPK kantos langkungan siusatak. Jatah punika nyangkupin tenaga pengajar mewah tenaga kesehatan nanging ring pemargi perekrutan kantun nyantosan petunjuk teknis saking pusat. PPPK kaulangang majeng 3 kategori inggih punika pelamar prioritas pertama sekadi pelamar sanes sampun kajantanang lulus ring warsa sedurungyane sanes sampun nagingin nilai passing grade. Prioritas kaping kalih inggih punika tenaga honorer sanes sampun ngeranjing. Kedua, selanjutnya prioritas ketiga inggih punika tenaga honor sanes sampun ngabdi pinih kedik selami 3 warsa. Prioritas ketiga ini cap roh saking pegawai sanes sampun ngabdi pinih kedik selami 3 warsa tur sampun terdaftar ring Dapodik anutin kompetensi ipun. Selanjutnya indeks anggaran rekrutmen mewah sangu calon PPPK ring Karangasem sampun kanggarang ring APBD induk warsa kalih tali tigang likur. Dana inucap katarkayang sida nagingin ring sajeroning pemargi prosesnya sadurungnya Pemkab Karangasem nglaksanayan rekrutmen CPNS mewah PPPK warsa kalih tali kalih likur. Ritat kala punika Karangasem poleh jatah siu ulung dasa formasi inggian rauh saking tenaga pengajar guru mewah tenaga kesehatan teknis. Eka Prananda, Bali Pos.